Ajde, dosta kulturnog uzdizanja, znači Mozart kocke, kak ih ja radim, i ove kupovne, industrijske, koje možeš kod nas kupiti. Možda odem i u Austriju pa da probam one prave, ali do tad ove moje. Kak ja to radim, pogledaj nastavku videa. U svijetu bez okusa, jedan čovjek kuha za promjenu. Bez ponavljanja, bez scenarija, bez studija i bez kulisa. Samo lonac koji ne zna što ga čeka. Duh iz kuhinje. Ok, marcipan, znači vrlo jednostavno. Badem i šećer u prahu možeš napraviti sam, barem ja budem. Uostalom, puno je kvalitetnije od kupovnog jer u kupovnom ima samo 20% badema, a kad ti radiš možeš staviti malo više, onda to bude puno bolje. Prije svega se ohrabriš jednom rakijicom ili nečim, Kao što rekao, vrlo je jednostavno, znači treba će ti neka ovakva sjeckalica i ovi blanširani bademi. Ja sam kupio blanširane jer mi se ne da sad to blanširat. Ako radiš sam, znači blanširaj bademe, to jest prokipi ih i oguli ovu opnu. Samo je bitno kad radiš ovo da ih prije svega dobro posušiš, ne smije biti vode kad ovo radiš. Znači voda je neprijatelj marcipana, suhi bademi, onda je najlakše kupiti ovak fino lijepo zblanširane već. Znači 200 grama badema, radi malo više marcipana nek mi treba, naime poješće se on. Nekad se to jelo koristio se ko lijek, zanimljiva činjenica. I bio je dosta skup, naime jer bademi su skupi i šećer je nekad bio skup, tako da to su sam bogati jeli, a danas mogu i ja. Kao što rekao ovdje dobro, kaj sam možeš kontrolirati udio badema, ovaj kupovni ima oko 20%, sve ostalo je šećer, u principu to je prevara. Po meni nekakva idealna mjera je oko 55%, znači ja ću na ovih 200 grama badema staviti oko 160 grama šećera u prahu. Šećer mora biti što sitniji, znači kupi u prahu, nemoj probati sam kemijat nekaj. I sad kad smo kod postotka badema, znači 55% je po meni nekakva idealna mjera, jer ako staviš manje nemaš taj premium osjećaj, ako staviš puno više, onda hoće biti prekrut, to jest puca, ne možeš ga oblikovati baš kak spada. Kaj znam, 55% po meni ok. Dodat ću odmah unutra sad šećer i to radim samo iz razloga jer naime, ako ih sad ideš mljet ovak, hoće se to pretvoriti onaj badem u maslac, to je spusti ulja, a tebi to ovdje ne treba. Znači trebaš samo to fino lijepo sitno samljeti. To jest prvo ću ga samo kratko malo usitniti, budeš vidio, gledaj. Ko da si na onu mašinicu samljao, znači 2-3 kratka pulsa ova, budeš vidio, gledaj. 4, 5, 6. Evo kao što možeš vidjeti, malo sam to usitnio, ostalo još većih komada, to uopće nije problem. Sad dodaš unutra pa otprilike 80% ovog šećera. Sad zašto odmah šećer dodaš unutra? Šećer upija tu masnoću i puno je manja šansa da će ti se to pretvoriti u taj maslac. Znači fino lijepo sad opet lagano, nježno, po par ovih, budeš vidio, gledaj. Evo jedno 15-ak puta stisneš pa onda pogledaš kako to izgleda. Još uvijek ima velikih komada, bitno je da ti se ne lijepi na rub, znači pomalo radi, tako je najsigurnije. Nemoj pretjerati. Evo još nekakvih 30 sekundi pa opet pogledaš. Kod ovog je ključ strpljenje. I da ovak malo protreseš tako da se to ravnomjerno razmiješa. Još uvijek ko osjetim ovak malo veće komade, znači može još malo. Probaš prstima, u principu ti je bitno da ne bude to jako zrnato. Da bude onak, ajmo reći fino sitno. Još uvijek ima sitnih komada badema, pa ću nastaviti još jednom ovak. Evo još 30 sekundi, ajmo ponovo. U principu trebaš dobiti nešto kaj je najsličnije brašnu. Evo ga. Po meni to je otprilike sad to, pogledaj. Ima još malo sitnih komadića, ali to ok. Ostaće neka onak full sitna struktura. Sad dodaš ostatak ovog šećera, ovih 20% kaj je ostalo. I još kratko propulsiraš samo jednom i to je to. Evo, još nekakvih 20 sekundi i to je to. Po meni gotovo, znači mogu izvaditi van. Mali savjet, znači nemoj čekati da ti se to počne onak lijepiti po rubu, jer onda je već pustilo previše masnoće i neš dobiti dobar marcipan. Znači mora biti ovak
slično brašno da možeš otresti ove posude da ne ostaje zalijepljeno po rubovima. Ako ti se lijepi po rubovima, onda je pustilo previše masnoće i sjebo si stvar kada ti velim. E sad kako ovo brašno u principu postane ovaj marcipan. Dodaš unutra malo vode tekući i ne zamjesiš to, ajmo reći, ko tijesto. Možeš dodati malo vode ili možeš dodati malo meda. Sam pazi, s ovim trebaš biti vrlo oprezan, jer ako dodaš previše, ostane to previše ljepljivo i onda opet nije dobro. Znači ja ću dodati ovak, evo vidi. Pa 1/3 ove normalne žlice meda. I može malo ruma, znači opet evo, ne previše, gle. Ovak, 1/2 ove obične žlice ruma. Velim, nemoj dodat previše, lagano se kasnije doda, jer ako dodaš previše odjednom, kasnije više ne mreš to oduzeti. Sad fino lijepo to sve umiješaš unutra i rukom probaš zamjesiti, ajmo reći, nekakvo ko tijesto. Prvo ću žlicom da baš ne prljam ruku sad odmah. Fino lijepo samo stišćeš. Logično, sad se dio tog meda zgrudo, pa to fino lijepo prstima ponovno usitniš u brašno. I sad na red dolazi naime voda, da bi dobio ovaj savršen marcipan, polako dodaješ vodu i to fino lijepo mjesiš dok ne dobiješ strukturu koju želiš. Pogledaj, evo dodat ću po žlicu vode otprilike, pomalo. Op. Žlicu vode i onda mjesiš. Iskreno ja ovo inače radim u ovoj sjeckalici sve, sad sam ovako rukom jer imaš puno bolju kontrolu, tak ti je puno lakše i puno je manja šansa da ćeš nekaj zajebat. Istina je Bog puno sporije, ali puno bolja kontrola. Znači još jedna žlica vode. Evo to je otprilike to, znači gledaj, ne smije biti preljepljiva smjesa, pazi, pomalo vode. Jer ako doliješ previše, odjednom ti promijeni strukturu i postane previše ljepljiv i onda to nije dobro. Evo ja sam dodao sve skupa 2 žlice vode i mislim da će to biti to kad se fino lijepo sjedini. Znači kad se ovako počelo odvajati od posude, možeš to prebaciti na nekakvu radnu površinu, pogledaj. Sve je izašlo van, to je to. I sad lijepo rukom to fino zamijesiš u, ajmo reći, glatku smjesu. Pomoće ti ovakva nekakva špatulica. Naime, ja tam pričam o kontroli i vidiš, ipak ispada da sam dolio kap previše vode, ali dobro, ajde, nije strašno, nije preljepljiv, bit će ok kad se ohladi. Fino lijepo to zamjesiš i evo to je to, možeš pogledati sad, fina lijepa struktura, mrvicu je ljepljiviji nek sam htio, bit će malo teže raditi s njima, ali nema veze. Ti ako budeš radio, dodaj malo manje vode, pol žlice za ovaj drugi put, ali pogledaj, evo, to je ta kugla. Ovdje kuham neki gulaš pa moram tu i tam promiješati viš da je krajnje jednostavno, znači možeš to napraviti dok kuhaš ručak između pauze. Sljedeće što će ti trebati je ovak nekakva folija, fino lijepo si odsjećaš komad. Ovo oblikuješ u nekakav cilindar, evo, ajmo to tak reći. I može u frižider na lagano hlađenje, pa nekakvih 10 do 15 minuta će biti više nek dovoljno. U međuvremenu možeš probati ove mrvice da vidiš kako je to. Jako dobro, po meni puno bolje nego onaj kupovni, a sad ti vidi. Sve u svemu krajnje jednostavno, znači samo malo vremena i malo kontrole. Malo ću odmoriti pa idemo dalje. Ok, dok čekaš da ovaj marcipan stegne, napraviš si onaj nugat sloj, njega ću napraviti od paste od lješnjaka, znači trebaju ti nekakvi prženi lješnjaci, ja sam kupio, doskočio sam tom problemu, kupio sam prženi lješnjak već uguljen. I također treba ti nugat kojeg nema, to je vrlo ga je teško naći u prodaji, pa tom doskočiš i kupiš ovak čokoladu sa nugatom. Ova Ritter po meni jako dobra. Znači, trebaš 200 grama čokolade i jedno 60 grama prženih lješnjaka, od kojih napraviš pastu. Znači, lješnjaci 60 grama, fino lijepo opet u sjeckalicu. Evo 60 grama, ako nemaš ovak pržene lješnjake, onda ih fino lijepo spržiš i oguliš, pričekaš da se malo ohlade i onda možeš nastaviti od ovog koraka. Evo malo više od 60-64 grama, bit će to skroz ok. Fino lijepo ih ublendaš u pastu. Znači koji sa bademima, samo ovdje ne moraš sad paziti, tu hoćeš da puste ulje, znači samo fino lijepo udri. Znači slobodno nekakvih 30 sekundi da ih usitniš, dobiješ ovak fino lijepo usitnjene lješnjake i sad možeš staviti unutra kap do 2 neutralnog nekakvog ulja, to ti pomogne da napraviš tu pastu. Evo pogledaj, neću previše, pa kada znam, evo. To bi bilo ona čajna žličica ulja i sad samo nastaviš dalje to fino lijepo miksat. To je zblendat.
to je sitnic kroz ovu sjeckalicu, možeš to nazvati kako god hoćeš. Također možeš skinuti ovo sa ruba, da se to fino lijepo sjedini i to ćeš trebati napraviti par puta, ali dobro. Ili možeš ovak tres ko luđak. I ponavljaš postupak. Evo skoro pa smo tamo di bih htio. Poglej, još malo pa pasta. Još jednom ovak i bit će to ok. Evo nakon još otprilike minutu, pasta je tu. Gle, to je to. Vadim van ovaj nož. Sad unutra trebaš dodati ovu čokoladu koja je u sobnim uvjetima dovoljno kruta, pogled. Naime, ne mreš baš previše ju umjesit, pa ću je samo mrvicu ugrijat, ne previše. Iskoristit ću naime ovu istu posudu u kojoj sam radio bademe. Izlomiš na kockice. Cilju je samo malo omekšat, naime ne rastopit, znači ja ću staviti tu mikrovalnu na nekakvih 15 do 30 sekundi pa ću vidjeti kako to izgleda. Za početak 15 sekundi pa ćemo pogledati. 15 sekundi, pogled, već se počela ovak topit, ali se nije otopila. Može komotno još recimo 10 sekundi, bit će to to. Ok, još 10 sekundi vadim van i možemo unutra dodati ovu pastu, pogled sad. Vidiš, čokolada se nije rastopila, ali se počela topiti na dijelovima. Sad dodaš unutra ovu lješnjak pastu. I sad si nugat koji je bogat lješnjacima dodatno obogatio lješnjakom. Po meni jako dobro. Fino lijepo to sad sve sjediniš u smjesu, pogled. Izgleda to sad poprilično tekuće, ali vjeruj mi čokolada ima jednu sposobnost kad je staviš u frižideru na opet stegne, ne bi vjerovao. Malo razmišljam, uopće ne bi bilo loše to mikserom sad kratko umutiti. Pa i budem. Ali neću previše, naime da ne ogrijem tu čokoladu dodatno, kratko samo, evo buš vidio. Evo nekakvih 10 sekundi svega. Mislim da je to i više nek dobro. Evo nugat sloj gotov i kao što si već mogao da probam samo kakav je. Odličan. Kao što si već sad mogao primijetiti, sve ide na hlađenje prije upotrebe. Tako i ovo, fino lijepo u friž. I sad možeš odmah početi raditi sredinu, znači treba će ti nekakav pistacio, po mogućnosti bez soli, viš ko da nije slan, znači oguliš pistacije. To neću snimat kako gulim pistacije, vidimo se kad to riješim. Ok, znači ipak si gledao kako čistim te pistacije, kada ja radim. Sad ti također treba pasta od tih pistacija. Na 150 grama ovog pistacija dobiješ ravno 80 grama očišćenog. To nek ti bude mjera. Realno ja sam ovaj recept prilagodio tim pakiranjima. Fino lijepo opet u sjeckalicu. I ista procedura kao sa lješnjacima. Znači može i par kapi ulja odmah, evo. I radiš pistacio kremu, to ti je nešto Dubai, pasta. Tak se moderno to zove, nekad je bila pistacio krema, sad je Dubai pasta. Evo nakon jednu minutu samo ću spustiti ovo kaj se diglo gore. Tu mi je jedan nesretnik zaglavio da ga vratim. Znači ubiješ ga dok ne pusti ne vodu, neg mas. Evo skoro pa pasta, još stvarno mrvicu. Evo svega 2 minute imaš pastu. Ne paštu, nek pastu. Sad će ti trebati onaj marcipan koji je bio u frižideru do sad. Trebaš nekakvih, pa ajmo reći 40 grama. Da promiješam gulaš u međuvremenu. Opa, evo ga, marcipan već sad je fino lijepo stisnuo i može se s njim raditi ono nevjerovatno. Odvagneš si nekakvih 40 grama. U principu mjera je pola od pistacija. 42 grama, to će biti to. Ovaj ostatak marcipana spojiš nazad i vratiš nazad u frižider za kasnije. Sad fino lijepo na nekakvoj čistoj podlozi raširiš malo taj marcipan i dodaš mu ovu pastu i to sve zajedno sjediniš. Mogao sam to i u sjeckalici, ja? Nema veze, budem rukom. Sjediniš to zajedno. Najlakše ti ovak rukom. Bitno je da nemaš vidljivih dijelova ovog marcipana i pogled, to je sad nekakva smjesa od koje ćeš moći oblikovati onaj cilindar. Tako da, ok. Pazi, poprilično je prhka smjesa, dodat ću kap ulja unutra. To će napraviti mrvicu žilavijom, ali gled, moraš paziti da ne pretjeraš, par kapi, evo.
Ovdje nije sve u mjerama, više je stvar od oka da prilagodiš to. Jer pazi, nije svaki pistacio isti, niš nije isto. Kod svakog je drugačije. Također ovo je puno jednostavniji raditi u nekakvoj zdjeli, ja sam to sad htio izbjeći. Pa radim ovak na dasci, ali dobro. A s obzirom da takvu smjesu nema, malo mi se rasipa, sad ću ja sve zajedno to vratiti fino u ovu sjeckalicu. I fino to lijepo još u blenda da se to sjedini i pusti svoje. Tak da ak ti se dogodi isto koji meni, sam popravi malo. Sad je više sličnije plastelinu. Znači još nekakvih 45 sekundi je bilo potrebno. A htio sam sfušariti. Sad se puno lakše da oblikovati. Evo viš kakva struktura treba biti i to je sad i više nego ok. Sad ću staviti samo kratko u frižider da malo uljata stisnu i možeš preći dalje na sklapanje. U međuvremenu da pogledaš ovaj nugat dio, pogled, on je sad stisnuo poprilično, izvadit ću ga samo van na sobnu temperaturu da stoji. Taman dok se pistacio malo ohladi, nugat će se toliko stopliti. Bude malo usitnio samo nekakvom žlicom. Moglo je to komotno biti na sobnoj temperaturi, nisam morao stavljati u frižider, malo pogrešno tempiranje, ali bit će to ok. Morati ovak stisnuti tako da možeš to razvući, to jest malo razvaljati. Kasnije će toplina ruku taman to dovesti u fazu di treba. Ostavi na sobnoj temperaturi pa nekakvi 10 minuta. Ok, znači idemo redom. Prvo trebaš pistacio, fino lijepo ću oblikovati to u jedan cilindar. Najbolje ako imaš nekakvu dasku. Najbolje 2 hrpice, bit će ti lakše puno to napraviti. Znači oblikuješ nekakav, ajmo reći, valjak. Pa otprilike 15 cm do 20 debljine. Pokušavam dobiti sad maksimalno okrugli oblik, evo više ovak, zato jer ovaj kasnije ovisi presjek o tom. Koliko sad dobiješ okruglo, tak će lijepo izgledati. Ali evo, malo si daš truda i može se to. Idući korak je ovaj nugat koji je sad, evo vidiš, dovoljno omekanio da ga mogu rukom oblikovati. Sad ću fino lijepo to sve izvaditi van. S obzirom da imam ova dva nejednaka dijela ovog pistacija, probat ću i ovaj nugat podijeliti na takva dva dijela. Evo jedan manji, jedan malo veći za ovaj. Znači trebaš dobiti nekakav dio otprilike velik ko taj cilindar. Sad ću ja to probati, samo da si nađem valjak. Imam otprilike željenu širinu. Sad, znači, najlon možeš reciklirati ovaj isti. Treba biti dovoljno široko da možeš omotati oko ovog zelenog. Ne previše, a ne ni premalo. Evo ga, ajmo reći da je to. Tu sad dolazi na red ova špatulica, gle, sad fino lijepo ovo zarolaš unutra, na sred ove čokolade. Ovak. Evo ga. I sad fino lijepo to omotaš samo oko ovo krem. I sad lijepo omotaš oko dijela sa pistacijom. Nije baš jednostavno, ali ide. Lakše je rukom. Ajmo reći da je to. Ovaj višak ću odsjeći. On mi sad ne treba. I sad to fino lijepo rukom oblikuješ u opet stožasti oblik, to je valjkast. Da bilo bi puno lakše da sam to sve radio na najlonu, ali kaj sad? Ova krema je međuvremeno omekanila, tako da je sad to još teže napraviti nek s ovim prvim dijelom, ali ajde. Ali nema veze, prebacit ćemo se na tradicionalni pristup. Znači tradicionalni pristup je da napraviš ovak nekakvu malu kuglicu i utopiš je u sloju ovog nugata. To jest fino lijepo oblikuješ kuglicu. Evo ovako. Ove će biti sad malo veće, ali kaj da radim? Ne mreš ništa. Ovaka većina radi, to sam htio izbjeći, a kaj da ti velim? Ne ide, izgleda ne ide. Nije mi uspjela pa sam pojeo, kaj sad? Evo imamo 4 kuglice, ovaj cilindar, bit će to i više nek dovoljno. A ovo sad staviš fino lijepo u frižider na nekakvih 10 minuta da malo stisne. Uvijek mora stisnuti, kada ti velim. Marcipan staviš tih 10 minuta da odmori, možda će taj korak proći bolje nego ovaj. U principu nije ovo toliko loše, budeš vidio na kraju će kuglice biti i više nek dobre, pogotovo ovaj cilindru koji sam uspio oblikovati. Trebao sam se malo prije požuriti, ali snimam pa rekao sad ću ja to malo bolje za tebe i onda eto debakl. Uglavnom bit će to dobro, samo će ih biti malo manje nek sam planirao. Tako da, to je to, vidimo se za 10 minuta.
Ok, s ovim marcipanom ću malo pametnije. Znači uzmeš foliju, to sam htio izbjeći prvi put. Zato kad sam ljen, pa mi zato onaj drugi nije uspio. Ali nema veze. Znači sad malo folije i razvaljaš gore, znači komad marcipana koji će biti dovoljan da obloži onu tvoju rolicu. Evo, gle ovako. E sad ova folija dolje ti je samo zato da možeš fino lijepo obložiti to oko onog, a da ti se ne lijepi za dasku ko meni malo prije. Ovaj marcipan razvaljaš relativno tanko. Ako me sjećanje služi dobro, ovo je otprilike veličina one moje rolice. Stislo je sad već dovoljno, evo pogle. Da možeš fino lijepo. Gle, kruto. Možeš staviti sad na ovaj marcipan. I sad to fino lijepo orolaš okolo. Da sam radio to s onom drugom rolom i ona bi mi ispala dobro, ali morao sam ti pokazati kak ne smiješ raditi. Doduše i ova smjesa ovog marcipana je puno podatnija za rad nego ovaj nugat, ali kaj sad? Ako ti ovak negdje ostane, to slobodno dodaš rukom. Znači imaš tu još. Zamotaš i opet će ići na hlađenje. U međuvremenu ću probati napraviti ove koje sam s rukom radio. To je krajnje jednostavno, znači napraviš izvaljaš to u nekakvu, ajmo reći, ovak pogačicu. Ubaciš ovu kuglicu i obložiš. Sa svih strana opet. Ovo je sad već dovoljno čvrsto da možeš ovak rukom oblikovati kuglu. Ovo će ispast, ajmo reći, dosta velike ove. Nisu one klasične Mozart kugle, ali dobro. Ako niš drugo, ovaj marcipan mi je ispao super, da se s njim radit odlično. Viš, ako odvoji, to ćeš pojesti ovak, nemoj da ti bude nejednak sloj. Probaj to otprilike jednako da bude. Gledajte kaj ovo je ko knedla, a ne ko Mozart kugla. Ali dobro. Ok. Evo malo je ostalo, to opet pojedeš. Jer se najest toj badema prije nego ovo bude gotovo. Sad opet u frižider na nekakvih 15 minuta, taman da si pripremiš čokoladu za ovaj omot i to je to. Ok, ostaje sad samo završni korak umočiti ih u čokoladu. Za to ti je potrebna nekakva tamna čokolada. Ja sad nemam one full tamne, pa će ova 43% kakao biti dobra. Ako imaš, pronađi tamniju čokoladu. Ja sam zaboravio kupita, danas opet nedjelja jer uvijek nedjeljom kuham ovak neke stvari, tako da nemam di kupit. Najbolja je temperirana čokolada, to je bez termometra onak dosta teško napraviti. Ja ću probat, znači ugriješ dio čokolade pa onda ubaciš unutra, ko sjeme posadiš malo ove koja nije ugrijana i onda dobiješ, ona je rashladi i dobiješ otprilike to. Kaj znam, jedno ova 4 reda, ne znam koliko bi to bilo, ću otopit fino lijepo, lagano na pari. Najbolje na pari, naime da ne ubiješ baš tu čokoladu, probat ću se snaći. Evo vidiš kakva je improvizacija, lonac u lonac i ide to. Također će mi trebati ona mješalica, koju sad nemam. Opet moram otvoriti peralicu koja radi. Jebi ga. Cilj je znači čokoladu zagrijati na nekakvih 60 stupnjeva da se ona fino lijepo otopi. Onda je ohladiti na nekakvih, znam, sobnu temperaturu. I pa ponovo lagano ugrijati i umočiti. Onda dobiješ onaj efekt pucanja, bude onak hrskava, a neko nekakva glazura. Mogao sam također rastopiti malo ulja, ali nije to ovak je puno bolje. Probat ću, kaj da ti velim. Evo pričekat ćemo da se rastopi. Evo vidiš, ovo se rastopilo i ajmo reći da je to sad prešlo nekakvih 60 stupnjeva. Sad ću ugasiti ovdje vatru i odmah ubaciti unutra ovaj dio. Ovih 2 reda. I sad miješaš dok se to fino lijepo ne rastopi zajedno, to je sjedini. To će tamo hladiti na nekakvih tih 30-ak. Ja se nadam. Teško ovako doka, velim, bez termometra napraviti temperiranu čokoladu, ali evo, maksimalno se trudim. Toplina ove rastopljene čokolade će ti rastopiti ovu, vjeruj mi. Kad je to ovako, evo recimo, ko sad, svilenkasto, to je to. Ostavit ću sad to sa strane. Stavit ću ovu vodu tu grijat tik pred umakanje. Sad si mogu pripremiti, znači, same kuglice. Također ćeš trebati nekakav papir za pečenje, to jest gdje ćeš to sve odložiti. Znači, idealna temperatura ti je nekakvih 30 stupnjeva. Velim, nemam termometar pa je sad to teško pogoditi. Znači, umočiš unutra.
i dobro ocijediš. Evo neki skapa ovaj dio i odložiš naime na papir za pečenje, evo. Sad se vraćamo na ovaj cilindar. Znači, kratko i jednostavno, oštrim nožem samo izrežeš na dijelove. Znači, oštar nož je. No, ne mora biti oštar, biti na bilo kakav nož. Znači, režeš od prilike veličine kolike želiš kuglice da budu, gle. Sad vidiš da kao ovo jednostavnije nego ono. Odmah se vidi presjek, gle, vidiš? Sad fino lijepo uzmeš u ruku, možeš lagano oblikovati tu kuglu ako baš hoćeš, nabodeš i umočiš u čokoladu, pogledaj. Po meni ovo s ovim cilindrićima je značajno lakše za napraviti nego onak rukom oblikovati, a ti vidi, kaj ja znam. U principu ispadne to jednako. Okusom je jednako, po meni čak i vizualno puno bolje. Velim, da nisam zastrojen, drugi bili bi svi takvi, a kaj sad? Velim, niti ovo temperirana čokolada, niti sam ja slastičar, ali ovo će biti jako dobro. Meni već sad izgleda jako dobro. Ne znam za tebe. Ne znam kaj veliš, ali evo, gle, 12 malih i 4 ove ogromne, s tim da sam jedno 4 pojeo dok sam radio. I evo sad još 5. Kakvo oko sam reći ti kasnije. Nema smisla da pokvarim iznenađenje. Stavit ću ih u frižider, pa na nekakvih 10 minuta opet. Tek toliko da stisnu, pa da možemo degustirati. Eto. Ostaje samo probat. Ali ne budi lijen, ja sam kupio i original ove kocke. Pa čisto da možemo usporediti, da vidiš kakva je to razlika. Pogledaj sad samo omjerom, znači moju i njihovu. Ovo su kugletine, to je knedle. Ovo, ajmo reći, najsličnije toj i to je opet značajno više. S tim da ovih 6 komada košta 5 eura. Znači skoro euro po komadu, 80 centi koliko. Pa ajde vidimo. Prvo ćemo otvoriti ovu kuglicu. Sramotno sad bi se usudio reći. Evo, prvo ova Origigi, to se vidi da je tvornički rađeno, jer ima na sebi crtu gdje je spojeno, gle, kalupa. Ajmo je presjeći. Ok, evo ga. Pistacio čokolada i ovaj sloj. Vidi se, evo, pistacio krema, nougat krema i marcipan. Ajde sad da vidimo moju. Evo, sada vidiš presjek tu. Kaj veliš, koje su ljepše? Pa evo, ostaje samo probat, pa da vidimo ovu tvorničku prvo. Čokolada tvrda, rekao bi da ima previše s obzirom na, dođi vidim. Čekaj, imamo i kušača. Aj prvo, zgazimo mi ga. Zgazi ga, ajde. Aj prvo ovu tu. Ta je tvornička. Probaj. Kako sjediš? Čokoladu samo, da? Da. Previše čokolade, ne osjeti se uopće ovi ostali okusi. Ajmo sad probat ovu našu. Čekaj, malo vode da isperemo usta, da se ne pomiješaju okusi. Tako je. Evo, malo vode. Isprali smo, aj sad probaj ovu. A to se sad jela? Ne, jela si kupovno, ovo je moja. Aj sad probaj tu. Ta je finija. Čekaj, ponovi sad. Ta je finija. Gdje te nalaže? Ta je mekša. Mekša, jel da? Da. Mekša je malo zrnatija. Nema onaj full kupovni okus. Ali jako, jako dobro. Iva, ovo je top, jel da? Evo, nema nam ja ni govorit. Sve je dete rekao. Oni ne lažu. Dobro, moja djeca bi i mogla lagati, ali ona ne laže.
Znači puno više badema, puno više pistacija, kod mene se to puno bolje osjeti. Da. Nisu vizualno bog zna kaj, ali ako posložiš onak da napraviš presjek, bude to jako dobro. U biti čekaj, gle. Imamo ovdje jednu dasku od maslinovog drveta koju mi je poklonio jedan moj gledatelj, Gordan, hvala i Bog te blagoslovio. Mislio sam neki pršut sad za Uskrs posložiti na tome, ali evo mogu iskoristiti za ovo isto. Biće okej. Ostavio sam dio ovih lješnjaka, imao sam ideju to samljet pa par kuglica uvaljati u lješnjake. Ali smelo me pa sam zaboravio, nema veze, bit će i ovak. To jest ne bit će ovak isto okej. Pogledaj sad ovo. Prvo ovo tu. Probaj. Kako ti je? Fino. Slatko, jel da? Jako. Dobro, aj pojedi. A sad probaj moju. Da. Još bolje. Još bolja, jel da? Sam rekao da deca ne lažu. Pogledaj na slici kako to treba izgledat. Pogledaj kako izgleda ta, a pogledaj kako izgleda moja. Koja je sličnija, znači ovoj na slici. S tim da ova kupovna znači ima 85 grama, ovi 6 komada, ja ovdje imam otprilike pola kilograma ovih kocki, tako da, zakaj govorim kocki, kugli, tako da po meni ovo je puno bolje, praktičnije, nisam puno čak ni potrošio, znam, nekakvih 15 eura, znači za 3 ova mala pakiranja sam dobio 6 puta više, neusporedivo su ukusnije, jednako ne izgledaju sad baš savršeni krugovi, iznutra mi čak izgledaju bolje nego ovi njihovi, ali eto, ovo je savršena kuglica. To jest, ovo su industrijske, nisu ovo ne prave Mozart kocke kakve možeš kupiti u Austriji, ali nema veze. Kaj sad, ja druge nisam mogu kupiti. Ovdje ove su skupe, zamisli, ove generičke, to jest industrijske su ovdje skupe. Koliko bi te koštale prave? To me strah i pitati. Malo sam otišao predaleko sad s pričom, uglavnom to bi bilo to od mene, probaj napraviti za Uskrs, vjeruj mi, jako dobro, niko kogod proba ne ostane ravnodušan. Onak, ja najmo reći, fin desert, zasitan i znam, nije prejako sladak. Evo, mislim ima dosta šećera, 150 grama šećera, evo malo čokolade, ali nije preslatko ovo, znači nije ko da jedeš ovi njihove, ovdje se samo čokolada osjeti. I šećer, nema ovih orašastih plodova, ne osjetiš, to jest bademe i pistacio. Jesu to orašasti plodovi, vode jesu. Evo, to bi bilo od mene sve za danas. Kazam, vidimo se neki drugi put. Aj bok!